Patala fatula Samoa Entertainment TV fai unga le nei vaiaso ai alomaya o anata mua. Wa umai nele fina unga fa ale tula fono ale prestene fa amsinonga fa nuama swafa ma le fionga minister mtanga alwenga fa amsinonga ina ua manuia tutusa le fina unga fina umai le prestene il tuto tansel fa amsinonga fa nuama swafa e tatau le pulenga o le mtanga alwenga o Leilua le tulanga le na ma fa tanga atu le ufainga alwenga e fainga alwenga ai fina watu fo ile fionga minister mtanga alwenga e pui le matanga luenga mai ni tua pata tua talu popolenga ile tula fono lati alu o lo a fiaito finga o le pristine fam sino le tai o fa tanga to nei fam sino ma walunga le pulenga o matanga luenga o fam sino ngai abele lango o fanga luenga mo le amatai o nga luenga al fam sino o fanu maswafa ai o fama wina fo il fam sino ma walunga le malo si anga o le palmene to e mata i tua ile anga i lumo mta upafapea. Ile malele ayo se malo si anga le pristene ma fa amsino le fa amsinonga o fanua mswafa. Na tofia ilalo tula fono o fanua mswafa ta siva voltasi. E la to te lote ai meta o fa amsinonga ilalo te vaenga o tula fono o fanua mswafa lua onua o. O le fa unga lea na fafonga ina il fa amsinonga mawulunga ile stofio le vae Sene. Elana fionga ile famsino sili Chief Justice Perese, Senior Justice Nelson, ma Justice Tuatangaloa. Ole prestene il famsinonga o fanua maswafa pula i ati la ropati. Na stalo sanga il famsinonga vole ma faina fa atino la tonga alwenga. Ona sa fa sa ile pulenga o mtanga alwenga le au fainga alwenga ato ai. Malana fa manatu ile pulenga le tuto atasi o le la lao il famsinonga. Ma ile ifaya ilava ni famsinonga o fanua maswafa ile nei tau sanga talu mai te sema o le lua o tasi. Na wha mawina e wha amsinonga, le whina ua le loia sili, mo le minister wha amsinonga malpulenga mtanga ruenga, le fionga matamua masati pulu whana. O lo hatangi ai ele o iai so na nganga e so sofa, le tuto o tasi o le wha amsinonga, ma le anga waa o wha amsino. E lua so tolu i tu lau o le wha unga wha amsino, o ta ua ai le popolenga o le minister o wha amsinonga, e pei ona fautua ina ia faatalia ia le lipoti o le komiti suʻesuʻe al palemene o faia talu o tofinga o le prestene ma le sui prestene ma faamasino o fanua maswafa na tofia uma lava i lalo o le tulafono tasiva ma le tasi ua faaleaogaina talu mai le aso suli ma o mati luʻolu o tasi ina ua faaogā le tulafono o fanua maswafa lati a act luʻolu o na te ena le prestene o whaamsinonga le nātu o lalo le minister. Ai, na maitawina foi e whaamasino, le puipuia o le tūto o tasi o le whaamsinonga, mai o le whaamsinonga a Samoa, e le io o lava i se tūlanga tūto o tasi. E whaalango lava whaamsino i le pulenga, o le mtanga ruenga o lo whaatontonua tupe whaasosoa, ma tupe e whaatupe ai ngā ruenga al whaamsinonga. Mai o lo maitawina foi le whaamsinonga, le faawa wai ona maua o totongi o faamsino, maua benefiti mau atu i fale faamsino faonga au nanga fa ofisa. Na vi ia e faamasino le fionga minister malatu talieina lona tula i mai i se tu le lei mo le mtanga nuenga e tau mo fai e pui le tula fono fau. Ai fa pena fo i le tu talo sanga i lona ia fo i pui malo si tu to tasi o faamsinonga. Wa manatu faamasino o faamsino na tofia i lalo tulafono lati a tasiva voltasi e yele prestene faamsino o le faamasino o fanua maswafa e le iso lato malo si anga e lo te ai faamsino ngai lalo o so se vaenga o tulafono lati a lua o wawanga va ai le prestene faawawa lato ngā ruenga li langolango iai e le pulenga le mtanga ruenga e muli ta iai swing o vaenga o tulafono lati a lua o ma faafta iai e fionga i faamsino, lo ia la fola sanga na fisosoani il faamsinonga, ma le tā ua mta upulanga, ma le faamaliaino ni vaenga o la finaunga. Ua pisi ai neide o leo faafeao i siama o le COVID-19, ai o lo soifua lauri le ipea le fionga le palemia, fia mena o mi mata afa, vanga na aia na leo faafeao e to atolu leo faamaonia mai il pa anga faamoemoina mai tutonu. Pei ta in whaamaunia mai fo il sucomsino leo mfalpuipui. E whionga awa paulongo i tino Filipo.
Le pisi o sili le tolu se lau isi fo i leo leo mtanga ruenga. O nā tangata ofisa na pisi i lan whamtalanga, sili le lua se lau o toe malolosi, ma toe wha awa wai ala tau au au nanga. Wha maonia fo il te fono o le DAC, po o le komiti o whalawalawe tupu whafua sei, o le whailau tusi o kapeneta anga Vili shem leo i le whelo inga ma leo whaasala lau, i le stofi o le vaya Sene, sulfao apirila, o lo o manuia le fionga le pale mia. Mai le wha maonia tala sa latu o lo ta ape whapea, wa a fio le pale mia i siama koviti. O lo malosi le fionga i le pale mia, mai e leo se mea fu ina na ina pe a whapea wha maonia mai anga whapea na. O anga ia le wha e le wha ilonga ina tātou po o tātou tūlanga. E le isi whaitau ngā wha mai whapea na. O te wha maonia atu, o lo o soifua malolo ina ni te itai o le malo. Mai pe ia fo i o tātou uma ia o lo o tau whailawa i le pui puinga mo o tātou te itai. Ia e whapena mo fo i se tau mo whainga mo tātou uma ina ia pui pui lava. Ia ai e le whaamaonia, ia se maenga whapena. Ia e le whaafonga mai si o tātou tunu o lo o soifua malolo ina pēr te itai o le malo. O ta ol pa anga mai tutonu e tonu leo leo le fionga le palmia wa fia COVID-19 ai manuia lavala na fionga. Pe ta eo sa unuanga Vili e lena na inas whamtalanga pe ana whapea ea fia le palmia le whamai mai le whaelonga ina le siama seisi e mawhai lava na fia iso se tangata. Stato tala to Tuli loa. O le 5 masi na muli o le soifua o le tamaya tangaloa sa Filipaina Faisal Vale. Lena ave ia ia leo le saultonga e mafuta ai malona ainga i whale atiu. Ina ua i loa a fianga o lona ngase. Na amata tu lava le whalpuipui tafa ingata o na Tuli whaasalanga solo ato o tamale a mangalo. Peita into e whaaua watua i le whalpuipui fo i tānu malala. Leisi fo i solo ato a lea e tatalai nei tua o Tuli. O le talia sukomsino leo au pa aulongo i tino Filipo na utato fasilingia i le aia inga na tatalai tamale i tua. Ua tatala i tua. Ona o le anganga o tia ma le anganga o le alofa iai pe ona ia saunoa. Ma whai iai le whaatatau e alu e mafuta i siona ainga. E alu lava i tua o lo o iai le warrant. E maliu nei o lo ta otola na talo sanga il palola ia mati. Ai ua tupu mail polo a inga o le koviti. Ma tapuni ai ngā ruenga na le taunu oi fo i malavala au ngol palola o mati. Saunoa au apa au masalo ana iai se palola e o a ona alu i tua. Ei tai. Sa tele taimi e mōli mawina ile abatu e leo le sunga tangalosa il falma i tele o le tupuatam seseme o le matotua. Al masino te se mo le tausanga talwailua o lua tasi na whai ele fuafuanga e tatala i tua le tamale ina ua onga a fianga o ngase tu mausa a fiai. Pa maunia mai fo e sukomsina o le ainga lava na avela la tau tama il falmai e le ai fo ini leo na o ia il taimi na ta otoa il falmai mamali wai. Ele Emanuia tau mawhainga mo se whaatalanoanga ma le uso o tanga loa sa. Le sunga si alei o no whai lo la tau ainga. O ta ua e lona tau ainga. O tele le a whaina o langona o lo la tau ainga i whaasalaunga. Ma tala wa ngia i tustusinga lau whaasalau. Wa amata fufulu ai le lola palota mo le palota tele lua o lua ono. E ei tangata palota ua silia le 5 tau sanga talu na mali liu. Ai au mai lola palota o le lua o lua tasi. Olo au mai ai lavo lato swafa e au fia im tangata ua leva o na nofo mau i tunu umamau. Ma tangata ua sui tu malo o lo nofo ai. Fua al tulafo no palota ua iei nei. O le moli mau ale minista ua ngafa nei malva ainga o ofisa palota le fio ngafa walo le fau Harry Schuster. E tele tangata ua mali liu, tangata ua tuua le tunu u, ai le toe faa fowa lava lola palota, ma le tele o ai inga i lalo tulafono, e mana o mia lava na faa malia i tonu stemital fia ngai, a ole i whaia i a nisi suinga. Ai alo mana o mia foi ele lola palota na faa malia i tulafono fai ngā palota o iei nei, o lo palota lava le mea lo eno fai pe o na ia saunoa. O tofi ai nel komiso e su ele Electoral Commission of Inquiry, e pei o na whaatonu ina ai lalo tulafono fai ngā palota, le ilo ina leo le awala o whaatino ai palota i te mi umalava e umai se palota tele. E mata i tu ai ni whaale tonu e tau na whaaleia mo palota o iluma. O komiso e su elo o taita ia e le sa komsina o komisio tangata whaingalu e ngale malo, le sunga tu Dr. Yeti Taulialo.
O le lato ngā luenga o le tua iloiloina lea o le whaatinonga o le palota, ma whaia whautuanga tāla whiangai, e peo nsau no le whiunga le minsta ia whaualo le whaatalutaloanga, ma le litio polensia, e iloilo ato atu la fono palota e le komisu e sue. O le tō whinga fo e le komisu e sue, na pāsia ka peneta fua ila na whautuanga, mai sale I whaingo fie fo ili nā whaatatau, awa sa mana o mia tangata le aini so tanga whaapolokiki, pesa whai pule mua foi, manisi mai le atunu ulau tele, tangata sa tautua le malo, o lo ia, mai whaala poptonga tuma oti. O isi toti nol komise au fiai wha mausili Dr. Matangia Lofi lua iufi, fe sango George Puleai, le tui mansina Dr. Emma Cruzeva ai, pese ta ala sitiotio, Reverend Tavita Roma, Erelini vayao e te wati, le ulua yali itasi malifa, tupuola koki tuwala, ma Vailua rimoni Vailua. Ma wa oma foi ona feilo ai malpulengo la ofisa o palota, ma fa ama fola ai ni fa le tonu na tupul palota tele wa tuanai, ia mauti noe le toi tupu. Ai le vaenga ta ua o ngā ruenga o whaia nei, o le taimi fa ta atia e whaia ai so o se suinga, fa ta sia I male mana o mia lea, ona whetau I le lola, male tu la fono, o iei nei o le palota I le mea o lo e no whai. O iei foi, le fuafuanga al komise whaia ni whaatalanoa ngā male tunu ulau tele, pe a umane tapu o whaia nei, talu e mana o mia foi se whautuanga mai le tunu a o le itu u whaatasia le lipoti al komisi sue sue. Ma whaafita iaia le whionga le minsta le loto nu o nei foi tamali ma le whaava noa o lato teimi e whaamali ai le mana onga o iai. E tala tamai o tangata o tātua tunu ua a fia le koviti talu mai le aso sfululua o aperila. Le ufa amaonia mai le to fitu sa lau la to tangata fau o pesia I tua. To sulfitu o lo ta fiai mau tangasa ngase ma to tua ma le to lua. O lo ipotu tinga ina talu mai le fast food valu I tu la. O e wa mali liwe to tasi le ana mali wai au ngol koviti to no fa valu I tu la o tu nai. E o fiai ma ila to e to se fulu. Talu ona sao I tu al fa ma ila so sulfitu mati. O fa mawina o le maliu lea o le tama fitu se fulu tau sangal matua. I tono il fasul valu I tu la le ufa popo ai le si maliu e to atasi ma o atua il se fulu, tangata o tatu tunu ua mali liu ia unga o le koviti. O le maliu fa mawina le talu ai nei, I to tono o le lusul fa tu la ua tunai, o le tama fitu se fulu tau sangal matua. La fo inga ato tangata pesia talu mai le so sulfitu o mati fa fe fitu se lau tolu sfulu. Lau Samoa Entertainment TV mai pia mana tamua fa ungol nei vai asos fa popo ngai le vai so fo le lo fo le tua ai fa soifua ia.